Ubwihanga rukujaguza ekiro kya siriimu omuri district ya Ibanda habireyo kujaguza kubirahirwa rya Kagongo kandi omujenyi mukuru abira Artasisi rwa Burindore omujwecerwa wa Ibanda municipality. Happy ikawa kwa chisa hemyaka Nishukakaza ikiza udoya ya sanzuna mwilupi amina kubwa Ibanda kubwa na Tanzania nilipelekwa chokera masaka ngoya Abatuura. A hospital we have been registering 100%. All mothers who deliver from here with HIV, they don't transmit HIV to their children. Okujaguza ekireki aba Ibanda Corporate Club bagaruriza abarwire bakakoko ka siriimu obwe barukwinegeza enjeri yo kurwanisa na nebyo kukozesa omu maka gabo. Nza kusaba medical director bakora needs assessment bakugira kandi baramutwira ngo just do it for me. Omukazi urukura naye nakuzara mwono mubasa kugirenda uzarumano inamagara mungi wachi gukorera ukawurisho ruhabuze bw'abashababu ihanga rigenda kujya ku abantu 9 abo bamira akoko umutenya akoko atisabira kimwe bakoze shi akine cyo twanya abantu bakini kandi bakoze bakini Omuramwa gw'omwaka ogwo nogushabe byanga kuba omusinge gwo kurwanisa oburwire obu kandi ekireki bakikuriza omuri district ya Lakayi aho oburwire obu bwatandikire. Oburwire bwa siriimu mu Uganda bukabarukaho omu mwaka gwa 1982 omuri Lakayi kandi hati mu Uganda abantu abarukuhika 1,140,000 nibo barukutura n'akakoko ka siriimu. Omugandi obwe barukwegitira kujaguza ekiro kya munywenjo munsi hariho ihuriro omuri district ya Ryantonde eyo kurwanisa endwara nyamwiteegi omukurabira omu nteerano z'okugunjura abantu ebirukukiraho aha bukomoko bwayo. Abashaija bitu tubihireho bwanyineka twabwegarura aza nawe kakurira atyo ajya ati mbwenu nawe uzira omugashomuka reka nyirireyo mbwenu omukazi ekagira ata agitegeki ate ogwo nigwo muhondano kitandikira omukayo omuntu omwe kakuba arije muranwa y'abarije n'abandi bagira bata konko butanko bwabo buryo mu makaga batahi banyu okashanga imwe kigiye cyo kushemererwa ku cyanyu ntimanyisa ngo ecweka cyanyu twija kugira kita twija kurakurana. Because the woman has come not to get married to a house but to get married to the man, and some men have come by saying, sir, if a man has no money, no marriage. Ebi bibire bukurirwa ba Forward Probation OCCE Rakoboa na nebindi kandi abantu nobajumira ebikorwa ebi omu miringo mingi. Amarwa omwenge amarwa na kwa amarwa garenga mu family nago nkabasa kureta akatabangu koma omwenge ganira na niba we hata genda mugambe aja yariyo naganira naba mujamu yanamugambira hata mushiza kwa argaye kom atuwano gambira aja namugambira atuwa no mukwana omushiza obunda atabuka afite obwate district egi eri ahabucweki 14 kamwe omu burwire obu hazeminyeto yaraburwa. Amakuru agashakwa Timothy Mushabe na Sandike William.